Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh mekari basodagar mau sidising nang kaki sina setetap marang kalinga. Aku iga radio tentu natuku aroplo napitu maju ke eneng. Iya, ku Jalan Semangka nomor asar Pulau 5A, Bungi Desa Lalak Batah, Kecamatan Taneteri Lau, Kabupaten Baru. Iya, makuke kayak waden si bawang yang mana naseng, tentu nak lalang acarana. Iga karaoke live ya. Iya, jadi waktu nasi makilo kelong ya weni nasabak weni ahai harga weni minggui. Jadi papada nasab biasa ya ku weni ahai tentunya angka acara karaoke atau acara makilo kelong. Iya, kaki nasaku nina minggu di tanggal 20 serah ulang arua atau 2 sebuh 20. Iya, sini nah sodagare angkai mana naseng maku kue marang kalingah ya harga menonton. Iya, mudah-mudahan matu angka kita terhibur si bawa kelong-kelong aneh kelongnya naseng ang tae ya angkai matu ke studio Iya. Jadi hierna seng anggota-anggota elo emak kelo-kelong wadi toni luncurna selo kaku studio emak kue dua angina senge wadenu si bawah kelo-kelo tapo jie arega ro kelo ngugi arega naseng kelo dandu ya pokoknya ini nih bawang tiga kelong-kelong nasa tapo ji. Waktu ku studi maku ke 10 nih Pak menit selain tetek 20 ya harga tetek arwah memuarek waktu pakai nasa ku studio maku ke dan si salame ke waktu tak pakai weh ya harga pada ya nasi longa kimatu ada nu letu tetek 10 ya kode sabak ya harga de cawi di toma japa-japa de gaga halangan ya nasi longa ki wadenu letu paja. Jadi memuarek sodagare angka mana tuh silongan iwa denu narapito paja matu ya. Jadi sini na sodagare si waktu dek na pernah si pakai long anggota-anggota yang kena seku studio maku kue ya i buka na sese di kelong boleh ku Rita Sugiarto maka dai sejuta luka ya waremana kinaseng sini nah saudagare angkai mareng kalinga.
hanya terus begini. Pedihnya hatiku, kau buang kecewa. Iya, laban ni saya di Kelong, perawat yang pernah selok aku sini na sodagare, mamuare sodagare makukwe, angka mana tu na setetap merengkalinga, ya rega, tetep, si bawangan tu naseng, wak denuk makukwe, kula lenga carana, iga karaoke live, iya, tentu nah setiap ini minggu di angka acara kelong ya rega kala acara makaroke ya si bawang kotang-kota sodagar mande nih ipat terus si jama-jamange aku lalang acara nega karaoke live ana sebab katoni Indo Kalong mak dapi terlambat mendarat pesawat nah aye macet toy na sekolah lenge ya jolo wak denok magai bare selekat jolo di harus ya tuh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaki si runtuin di iya iya. Iya, oh ini minggu di. Jadi acara Iga Karaoke Live. Oh, acara Iga Karaoke Live di. Ya. Berarti live talk wak denu. Live ki. Ku YouTube edi. Channelna Iga Radio baru. Tong ngindok. Jadi nasi relo manontonge. Tabuka nih korodo channelna Iga Radio. Ya, dikina senge menonton marangkali ngato melalui YouTube. Jadi wadini tabuka ya naseng mateleponge dek naseng yolo terima pakai lo melalui telepon nasabak live kick ku YouTube. Oh iya. Jadi kalau melalui telepon naseng indo makaroke itu berarti dek gaga nah ita tau Oh makaroke. Jadi iya matu kilo-kilonge anggota-anggota yang kayak ku studio jadi anggota lo kilo-kilong. Lo kan iku studio. Iya meluncur nih ku studio jadi melo dampak kak merah jadi lo kaku sini nanaseng patete teleponge. Ya patete teleponge. Jadi ndok nasabak purai nabuka nawak denu se di Kelong. Iya. Jadi magai. Iya madampak-dampak ke ero patete teleponge di dek nai tarime lo teleponge. Jadi iya live ku Iga YouTube na nasing Iga Radio di. Iya. Jadi nasing ada iloma komen-komen. Komen-komen nih nak matupi baca-baca ngeki. Angkana indo Oh kan namanya gani. Iya. Mapamule nasengona anu ndo. Junaidi saja. Junaidi saja. Iya. Maka dia agak denu. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nasa Junaidi. Halo Junaidi. Selesai senaseng lokaku yang kaya nasa ku studio yang terutama nasa wak denu silong Indo Kalong. Oh iya. Iya nasa Junaidi pole ku kolaka Sulawesi Tenggara. Iya. Ataupun magalak-galak ki wak denu si Indo Kalong. Amin. Terima kasih. Mawar kada pada di. Iya. Jadi ya 317 di jak nata telepon lo na sebab na pakai ke si wadenu pakai di na sebab ni nama tarima na sebab karaoke ku HP tak magi tene ku HP tak dek no le mana ndok tenggu pakai bawang iya jak nama kamparang iya pada Tommy 317 dek to kasih na yang parang dek nama tarima patete telepon di lanjutin dok. Engkai Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Polman hadir. Pole Polma di. Pole Wali Mandar di. Iya. Pole Wali Mandar Nur Hidayah. Selamat unito, selamat ki bermalam minggu. Sambil nasa menonton ku channel na Iga Radio baru.
ku YouTube. Kampai ndo Kasih Suardi Sua. Oh, Si bawa nasenge Saru Vienna. Vienna. Kita mah pakai wak dulu. Make ko makiron do. Male gaya ro ka Oh, mak gaya mak kue. Iya. Oh iya. Pakai telu. Bagi telu mak pakurodi. Suardi Sua Gelok pasarana wak denum bo. Wih, kanja mbo. Ya apa kali ngeunanya? Depo kagen do kalau Oh, iya. mabelum itu sadaku ya. Iya, mama terima kasih toh lo kaku Suardi Sua. Iya. Iya, kampen do Mantap wak denu. Ah. Salam dari Tawau Sabah. Oh, boleh ku tahu ndo Malaysia ba. Oh, Ah. betul. Iya, boleh ku Iya. tahu Sabah Malaysia. Katoni Juhira 94. Be Juhira 94 kelahiran kapan ya Rendo? Ana olero? Berarti melolo-lolo tahun nah. 94 nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semua yang ada di studio. Iya, selamat uni toh lo kaku Juhira. Saya dari Baru Desa Palaka. Oh, boleh palakan do. Sekarang ada di perantauan Kalimantan Utara. Oh, kaku Kalimantan Utara di. Iya. Sehat terus Dan Nasem. sukses selalu. Amin. Iya, terima kasih toh lo kaku ini Juhira 94 tau Palaka tapi kaku Kalimantan Utara ndo. Iya. Selanjutnya ndo. Tega nih. Muhammad Fauzan. Padongko hadir. Be warga apa Padongko ndo? Si kampungnya mah. Iya. Iya, tau beru Padongko. Iya, selamat. Keringat diri wak dulu. Iya. Selamat toki menonton marang kalinga. Mang kalinga sak da belok nawak dendok silo tapa cantik nendok kalong. Iya. Katoni Tegi Suardi Sua si Paringeng. Iya, salam semua di studio Iga Radio Baru. Seletoh. Iya, sini anggota-anggota nasa selemaneng yang kayak studio maku ke tuda mana di. Sadia mana nasa melok makilo-kilong indo. Kasih JR Avandi. Oh, JR Avandi. Dari Ambon, kasih Kak Mareng Kalinga. Iya, selamat toki marang kalinga. JR Avandi kayak ku ambo maku kue. Tapi udah terhibur Ya, taki mudah-mudahan terhibur kimatu. Iya. Insyaallah. Ya, Kasih Suardi Sua ita maka dai. Tegindo kalong. Kani mompo Kama, he. Iya. Iya, Muhammad Fauzan. Magareta sedih. Wak denu. Oh, magareta sedih wak denu. Mak denu he. Magareta na sedih. Ide itu sedih. Iya, JR Rapandi makadatosi akan do. Magaga mo tu kareba manang Iga Radio. Alhamdulillah makanjak-kanjak makarebana. Mamuare pada idik makanjak-kanjak mana tona sedih. Katoni Basri 14 Bas. Wih, dia lupa na Basne 14. Iya. Basri Bontang Bas. hadir sapo. Wih, bontak katanya menonton aku kuendo marang kalinga. Iya. Ya. Katoni Muhammad Rusli. Oh, beloi. Assalamualaikum Wak Deno. Waalaikumsalam. Elongi Kak Cek dek laguna secangkir kopi. Be. Namun 2 cangkir ya akan elok tu Wak Deno. 2 cangkir ya aga. Nambah tu 2 denu. Katoni ada Imran. Kabupaten Bone hadir. Be, selamat toki marang kalinga warga na Bone. Iya, mamuare terhibur kidi si bakilong-kilong matu. Nasabak sadia manaton yang gote ke studio Kasih Suardi Sua. Oi, kasih. Maka daya kasih ndo. Kak sak di mangkaling makilungin do Oh, cinampe matu, tak jen nih Suardi. Iya, pokoknya aja nah, tetap kira-kira menonton ku tuh. Minta no joget matu kendo kalau makilong. Iya. Iya. Ada Imran. Maka Wak daya denu anggotaku lak de. Iya, mana bisa meto maka daya ya ada Imran ya anggota aku meto. Si puaga kira ide Wak denu. Si puaga. Musuhku lada. Kendo kalong. Iya. Aja Megawati. Be, aja Megawati kata menonton Indo. Iya. Assalamualaikum Wak Indo. Waalaikumsalam. Kelo kijolo elo balo cinra. Balo Andalanan di lala. Be, iya cenapa pematu. Iya. Iralat mana ngina sekelong-kelong Indo di. Iya. Mapamulai na sauna secangkir kopi. Agak pirona. Iya balo cinra. Ngapain lanjut sih? Katoni Dian Aswandi. Dian Aswandi.
Gorontalo hadir sapo. Weh, yes. Selamat toki marang kalinga wargana Gorontalo. Iya, mudah-mudahan terhibur toki matu sapo di. Iya, ngerap bawang di bawang indo kalau di lona. Iya. Secangkir kopi silo balo cindra. Iya. Katoni naseng abed tega nih. Aga. Abdullah Badrullah. Oh iya, Abdullah Badrullah. Deka sina baca kome ku indo kalo. Tega ero. Baca niyo. Edi matogago na makome. Ero dodi? Naper kapang? Iya. Iya, tapi biasa tundo, biasa manu pinapa muncul sih. Biasa metu mapakurit aku ke YouTube komen-komennya. Iya. Mudah-mudahan rekin nama tu kayak muncul sih ne baca. Iya. Kasih nasa Basri 14 bas. Oh iya. Dek gaga melok labon tamak bambo wak denu. Oh, dek gaga melok labon tawak denu. Oh iya, kok makasih manun nama tu pambong ke. Iya, insyaallah. Lokam atu. Aisyah baru. Menengka dek si gaga video baru tawak denu. Insyaallah taja nih. Iya. Suwardi Suwa. Orang Bone tinggal di Tawa. Tawa dia atau Tawau? Oh iya. Iya kok Tawa berarti Malaysia bah. Negeri jiran Malaysia. Iya, kampa kan dok? Alif Mubarakah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lorong 2 hadir. Abai Mama Alif. Salam kenal wak denu indok kalong. Iya, selesai satu selang aku bapak nih Alif. Aku lorong 2 hadir toy daerah Bungi Mandok. Makawe pole ku studio elokan ime studio tudang. Makelok-kelong. Mama Yunus indo. Wak denu magareta. Lade. Pater biasa bacaan indo sesa si cek dek. Maka deh mantu teh Muhammad Yunus. Wak denu magareta lade. Karo apa 2D nah. Tasaka sedikit digeroku. Iya Lestari Tari. Halo wak denu. Halo tuh. Agak kare batu toli-toli. Alhamdulillah kok kumaya baru makan jak mah. Boleh ku toli-toli ndo apa ini baca lalu iset di makadaga kare batu toli-toli. Apa makanya dega koma mana agak. Oh ya, makanya kuro agak kare batu. Toli-toli ya boleh ku toli-toli endo Iya. Iya, selamat toki marang kalinga Lestari Tari ku toli-toli. Jadi ndo. Iya nih lo. Nasaba Cina pasti baca-baca matu. Oh iya. Iya. Komen-komen nanggotae selamat Tony menonton aja tak lupai. Subscribe i. Iya. Komen i. Like i. Iya. Si bawah share i. Pokoknya reken seberekeri. Iya. Napa liga Tony? Iya. Sapa nih kutu elong indo elong aga lo mu elong nasuruh kau nak makelo tau elong aga lo mu elong. Oh, elong ya di? Iya. Oh jolo usapa-sape pek jolo di. Sapa nih? Jolo. Kelong aga lo musapa sementara nasapa-sape kelong nendok kalong. Iya. Pesan lo pateruk baca-baca sih ndok di. Sementara aku kana matu elong meruntu. Pada muka ke kanan wadenu. Oh iya. Suwardi Suwa maka dah minta maaf ya. Lo maku tanah kasih cewekmu pakai ndok kalong. Ya ku iri tetapan we Pak. Indo nah. Dia takut tanah. Iya. Insyaallah cewekmu pa. Cewekmu pa. Katona sang Aditya. Maka assalamualaikum. Baru semakin hibrida. Ya insyaallah mudah-mudahan semakin hibrida di. Iya. Karena kendo. Jolo dek pagaga. Oh dek pagaga. Iya. Kasih naseng Akmal Arianda. Maka dah paja ni Bintaro naso wak denu. Iya kok serpek endok kalau tuh papa aja kak tu Bintaro ya. Iya kata nasa JR Avandi. Rekus kak naseng yolo wak denu Elona Balolipa. Oh iya. Balolipa di. Balolipa. Ya kami samelong ya Balolipa endo. Balolipa. Ikan na melongi. Coba-coba nih kayak di. Oh iya. Balolipa, nelongan ni indok kalong. Iya. Kamu versi makun rena ndok kaga. Oh, makun rena di. Dek apa ini lo melongi? Engkau ga? Dak kapang di? Makun rena itu kapak kue dak. Iya. Ang kalingan indok kalong saudagar.
Cina pasti pateruin sama tu. Oh iya. Iya. Jadi Iya. Iputara nih. Putara nih. Selama mana ki mareng kalinga. Musolangi hatiku. Beneng hui semema mapoji baloli pami rimulan namupa nadeto sirampe nadeto sirampe. Nakulena rodae musolangi hatiku. Kesiparo adata riwetu siolota nakulena rodae musolangi hatiku. Monro naro ale madoko watakale beneng ui sememan mapoji baloli pami rimulan namopa nadeto sirampe nadeto sirampe. Kesiparo adata riwetu siolota nakulena rodae musolangi hatiku. Kesiparo adata riwetu siolota nakulena rodae musolangi hatiku. Monro naro ale madoko watakale beneng ui semema mapoji baloli pami rimulan namopa nadeto sirampe nadeto sirampe. Awen dok. Wak denok Iya, magaki. purana makelo. Opura ni makelo. Iya. Ada ang kalingen bo. Manang kada tangkalingai. Awen do Kau nailon ndo. Balo Balolipa. balo. Aya balo lipa. Iya. Iya. Laban nyo nakilon ndo kalong. Makada balolipa. Iya. Pure long ang nasa sodagari di. Ang kaya na sa nalawon na. Iga na malaw na rondo.
Gata rona. Teka ni. Kay kapak kue. Request ka yolo wadeno elo na balolipa. Jera Pandi. Oh, Jera Pandi di. Iya, ayar naseng Haja Megawati. Balo Cindra Tosi. Iya, si bawa nasenger nak melalui secangkir kopi. Ya cinam popi matu di. Ibaca-baca si nasengolo Indo. Komen-komen nang kota yang ketama. Tapi jangan lupa naseng sehari subscribe iya sebereker komen like ya pokoknya ya roh iya kasih dok baca sih tega nih Rona suar di suak nih di tenia agak oh Adit Ditya betul nih koroni tapi kai tanda olo Akmal Aditya Pajani Bintaro Pratoniona Balolipa ya suar di suak ko witewak denu namo macai ka macawatoka ko wite na suwak denu namo macai ka macawatoka gelok ko to ya ale Pak Buracai berarti mah gelok to kayak ala Pak Buracai ni Pak Munai tamak tahu maka dame toka rondo apa boleh kak reke sere na sore ke ku pantai iya maka dah kak magi rokok na ita kak tetep macawa na cacawai kak garo maciner rupa teri oh ternyata paling macawa materumi taki iya tapi aku metok apa manu kita kasih dicawar apa munai tamak tahu motor mi macawa sih tepan nak desa iwat dan nampan macawa lopo mana deh kak mai sana cacawai kak tahu iya tapi alhamdulillah aku macawa-cawa mita ki syukur gitu nah sebab merenumuin dok iya pak terus sih Adit Ditya Andre mana nih kajuta indok kalong Andre tos aku indok kalong Andre mana maya sini nak kajue iya kasih naseng Haja Megawati wah Indo iya kasih Kak Lisu oh kaki sih makai apa na putri tunggal elok toy milau kelo dawak lotong oh dawak loto di iya terima kasih wah Indo sebelumnya iya terima kasih toh lo kaku Megawati angkat toy nasa putri tunggal elok toh si dawak lotong andalan nalak dat indok kalong yang penting dek mana si loto wak deno. Wih, ajak saya asal melotongin andalan na tindok kalong. Kopi lotong. Iya tondalana, sokok lotong. Pokoknya asal melotongi andalan mana dawak lotong. Tapi dek mana termasuk di Pak Maloto Toki. Andalan na tindok kalong. Ya, Maloto Toka. Akatnya naseng Agus. Bunga Udin Sikapur hadir. Hadir toy Bunga Udin Sikapur. Halo partner. Mita indok kalau makelong. Wih, maka mu indok kalau makelong. Agus. Iya. Tan nama pakai rekereng. Kanjana sa dakur. Oh, makan jadi. Sa dapak kak bakur. Lutpi. Tega ni wa denu. Oh, masuk ka onay sa liwang. Joge Iya, mat joge ka sa liwang. Iya. Nah. Kasih suar di suwa ita Oh, suar di suwa, maka to si suar di suwa ndok. Maka si memesak dan indok kalong, Bo. Oh, makasih saja pada tahun na. Pada tahun na po. Iya. Tonget ya, Ro. Tonget di. Iya. Ya, tega sindok. Lutfi. Paja ni mataru-taru na suwa denu. Alhamdulillah. Iya. Maka pole-pole tuh wa denu na sebang kala pendengar nah. Ku pakai sela pendengarku, makasih sih. Iya, kam pakai ndok. Aisyah baru. Engka gailon na gitu baru Oh, gitu baru. Lo kan mai. Iya, make loto. Iya. Magama official. Iya. Magide nang kasih tayo bu video. Alhamdulillah kama pare bu tajani dek panas na taya di dek payu pulo akaren do. Upload. Oh, langsung upload. Iya. Brand deciding. Brand deciding di. Laguna jola botingamu amate aku adeno. Be. Tarakan hadir. Iya, selamat toki marang kalinga yang kayak kutarakan. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan mah tuh kau tuh yelong mana kilong italawe di. Nasaba de panas siap nasa kotang-kotang ku studio makelong. Saparan ikutu secangkir kopi ndok. Secangkir kopi di. Nalawe nona nasa surat-surat tangkai menonton silo marang kalinga.
Hamdan Atete. Tenia Joni Iskandar kayak dok. Oh iya jadi. Iya. Jadi nak maki tu. Salam manaki mareng kalinga. Iya. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap bulan kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Suami yang mana yang tak akan marah, tiap makan dan tidur selalu sendiri. Jangankan menemani dengan kemesraanmu, bicara saja seakan tak mau. Oh, oh. Tak tahan mencari burang di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku, bila diriku tak lagi setia. Lakukan untuk pelarian agar engkau sadar, istriku sayang. Bagaimana aku kan betah di rumah, tiap makan dan tidur selalu sendiri. Jangankan menemani dengan kemesraanmu, bicara saja seakan tak mau. Oh, oh, oh. Pulang malam karena tak tahan mencari burang di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku, bila diriku tak lagi setia. Semua ku lakukan untuk pelarian agar engkau sadar, istriku sayang. Bagaimana aku kan betah di rumah, tiap makan dan tidur selalu sendiri.
Iya, saudagar. Labet ni nasengon nak se di kelong. Poleku Joni Iskandar, maka dah dulu kelon nah. Iya. Secangkir kopi, ya. Angkana sadia rekena. Iya, Iya, kan sadia rekena pakai long endo. Iya, kana cari kana. arek ni. Iya, akan ngaret dulu kelona. Raib. Iya, angkana sepake lo saudagar di. Oh iya, kana eta Kana elona di. Angka ni. Ya, jadi sadia nih. Iya. Angkana sengalena. Beliau halo makelong. Iga. Jadi madece ni kapang indo. Iya, pale. Selamat mana ki? Iya, mareng kalinga. Bunga desa yang kupuja, raih entah kemana, tercabut dari jambangan, kala badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalaupun sudah mati, di mana pusaranya? Taman tiada indah lagi tanpa bunga desa, hati tak ceria lagi tanpa bunga desa. Bunga-bunga di taman terkulai turut bersedih karena sang primadona telah pergi. Kumbang-kumbang kelana, siapa yang menemukannya? Akan ku tukar dengan bunga seribu. Bunga desa yang kupuja, raih entah kemana, tercabut dari jambangan, kala badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalaupun sudah mati, di mana pusaranya? Taman tiada indah
bunga desa, kita ceria lagi tanpa kau bunga desa. Bunga-bunga di taman terkulai turut bersedih karena sang primadona telah pergi. Kumbang-kumbang kelana, siapa yang menemukannya? Akan ku tukar dengan bunga seribu. Bunga desa yang ku puja, raib entah kemana, tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalaupun sudah mati, di mana busananya? Taman tiada indah lagi tanpa bunga desa, hati tak ceria lagi tanpa bunga desa. Awe manang kasak dah maku belok. Masih Pak Manis di sadain dok. Anak laban ni di. Labet nih ha. Iya. Jadi mudah-mudahan saudara yang kemana menonton ya rekan aseng marang kalinga. Aku channelna Iga Radio Baru. Tentunya melalui Aroplorap itu Macu Keneng FM Baru. Indok baca-baca sih naseng anu nang anggota angket tama. Komen-komen nadi. Iya, tepu-tepu si anggota Iya. Angkete kau nendok. Retu Brandy Siding. Iya. Berarti Aversi Daisy. Iya. Aversidai. Wah. Manu meto iya no ndok mariko senam tepu Pak Makadami kuruki naro apercie. Daye. Iya. Ya roye na wak denu ibaca ai. Oh. Coba kita baca. Coba kita baca. Apercie. Daye. Jangan tak baca tuh. Oh, wak denu. Yeay. Wak denu mati oli. Alena tosi mete. Dek gamoli kakak si iya. Lanjut Sindo. Nur Hidayah. Maka dato si aga. Wak denu. Lagunya dulu mengejar badai. Oh, malu badai di. Iya. Namu bosi-bosi na lalu to wak denu. Kok badai. Hangka si nasengelut Lutfi. Awe. Gelok na sakdana wak denu bela. Wih. Iya, kata naseng hajai Dawati SH. Mantap wak denu. Iya. Mantap. Iya, terima kasih tolong aku Ibu Haji Dawati SH.
Supiana baru. Magelok tongeng. Wih, Agak magelok sadana ka makadani mantap wadeno sadano naseng. Iya. Makpatongo man ele nang magelok tongen. Iya, nang kali ngatoi. Heeh. Ika sih? Andi to? Heeh. Bepa weni pa. Oh, mesa ni mah wari ko bepa weni pa tuh. Agir. Heeh. Iya pelengir na itando. Maka de bepa weni pa. Oh iya. Oh, dek mana mau wari dek? Ya roh. Peka-peka tono cek dek wae. De bepa weni pa. Iya Haji Dawati SH. Berdiri ki bergoyang. Oh, nasure teto manu mak joge. Sabo ki matun nako tetoki. Iya. Iya. Ndok. Iya. Kasih tak Junaidi saja. Oh, Junaidi saja. Iya. Dek makan ndok kalong. Dek makan. Oh, Junaidi mi saja di. Iya, makan ndok. Bikin kang indok kalau wak denu kasih. Akero Kopi susu sama pisang goreng. Be. Nambah tong ndok kalong kok pisang goreng silongi kopi susu. Iya. Iya, Risna Ari. Mantap wak denu. Be. Lagunya dulu Roma Irama Keramas. Hai manusia, Terdendeng. hormati ibumu. Purani. Iya. Iga pindo. Aisyah baru. Aisyah baru maka dato siakan dok. Wak denu. Ye. Oh wak denu. Ye. Agak kareba. Alhamdulillah, makasih semua. Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan. Awe wak denu. Kanjak pelota. Wih. Merasa kak sedih. Tidak betah toki di rumah. Iya. Pula malah toki. Iya. Kasih naseng. 3 tahun dok. Aja Megawati. Wak. Ye. Joget ki nareko makelo ki pade makanjak tirita. Oh, mak joget tuh. Iya, Iga pindo. Aja Idawati SH. Salam sama Ambok Saguni. Oh iya, kata nak Ambok Saguni yang kelong-kelong. Mareng kali ngamat. Iya nang kali ngatoma. Iya. Lutfi. Gelok nasak danang gotae bela. Oh, magelo. Ya metona rombok Saguni kok sada. Manu biasa na dipacui romano. Makelong. Iya. Ada yang lepas di kuele. Iya, nama elek biasa tak joka. Tak boleh salah ni alena. Iya. Engkau pakai ndo? Suardi Suwa. Oh indak kalong. Iya, indak kalong. Elongi jolo lagu na mupak bate si limamu. Oh, lipak bate limanan ndo. Mupak bate si limamu. Oh, mupak bate si limamu. Iya, ilepak ika apa tadi? Nena gambar ai. Oh iya. Iya. Ika pindo? Muhammad Mahardika Ramadan Dika. Mantap suaranya. Hampir mirip penyanyi aslinya. Aslinya. Oh, iya. Oh. Ika pi? Irwan Iwan. Lagu ogi na jolo Romai Rama Be lagu ogi na Romai Raman dok. Ong kato ga? Engkasa. Oh. Virus Vina. Iya. Salam kenal. Iya. Selesai setolok aku virus Vina. Virus Oh virus. Virus Vina. Oh iya. Iya. Irwan Iwan. Salam Merauke Papua. Iga Radio sukses selalu. Amin. Iya seletolok aku Merauke. Usus narik yang Irwan Iwan. Iya. Muhammad Yunus. Wak denu lagu. Lagu Yolo. Wai mata ibu. Wai mata ya ibu lagu Yolo. Iya. Iga pi terakhir. Iga pi. Wak denu. Iya. Tege. Si bain dok kalong. Selamat weni minggu. Be selamat Tony. Weni minggu di. Jadi ndok. Iya. Engkana sepakelo-kelo kesaliwang. Engkana? Iya. Ni engkai nasang Iria. Katoy na sawak Sandro. Tania wak dan Iria mi jolok kan. Oh Iria mi. Iya. Oh ya Iria. Kelong aga Ria. Mawar putih. Mawar putih. Engkana pura pasadia. Oh pura ni pasadia di. Iya. Oh iya komaku itu Ria tega nih. Lari aman ni kelongnya ada nang kali nge kapai Ria saliwang. Dek. Ai ndok nang kalinga nih. Oh kan nih. Iya akan nih romehe. Boy runtut no sak da belok. Napa na aja mulo tega nasa sadagar tetan nasa ku channel na Iga Radio baru. Iya. Ko parlui seberekeri like sehari angkani na semawar putih na ilongaki Ria. Tapi dek ma Meliana di. Oh iya.
Be. Masih Pak manis seding kelona Heria. Iya. Elona mawar putih. Iya. Mawar putih ndok di. Iya. Permana nih yang kalingan asa sodagar. Saya di kelong boleh ku Ria. Iya. Maka dah mawar putih. Jadi ndok ipat terus jam-jamange di. Magai. Oh. Baca-baca sih kapak jolo Iya. komen nadi. Baca-baca sih, baca nih. Iya. Nasaba yang kasih tak tama Suardi Suwa maka da owak denu adakah lagu bugisnya Roma Irama? Iya engkau. Ya, Irwan Iwas sih. Saya keluarga menyukai videonya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terhibur kina sedih si bawa video-video atau peleng-pelengnya yang kena seku channel na Iga Radio baru. Bu Hari Menrong. Pak Bu Hari. Oh iya. Channel teri aja awak. Iya Menrong. Iya. Mantap bro. Mantap bro. Semoga sukses selalu. Anjangnya. Oh anjangnya mah paling. Iya anjangnya. Oh iya iya. Nurul Pea. Nurul Fea. 1 2 3. Iya, selamat toki menonton Nurul. Iya. Nurul Fea di. Mereka pamak daun nak korwak denu. Eloi maka dawak denu. Iya. Iya, anak wami na oke. Atau melo gado indo. Oh iya. Sebab makalah metu melo do ya. Wan Nurul Fea. Iya. Kasih Aisyah baru. Aisyah baru. Oh, indok kalong. Iya. Agana. Iya. Wih narui pesanan do. Tidak tahu. Iya nama kadami. Oh indok kalau narui nih. Narui. Iya. Kasih nasenge. Wiwi. Assalamualaikum wak denu indok kalong. Waalaikumsalam. Makassar Monitor. Request lagu Patiwi Oto. Oh Patiwi Oto. Iya. Iya. Toka masena ke Sulawesi. Karo Burani. Iya. Nom bisa dimajoge. Monroe Riko Tanaju Pandan. Asik ser. Iya lanjut Sindo. Muhammad Fauzan. Mantap suaranya. Mantap suara nadi. Iya. Kampa? Suardi Suwa. Suardi Suwa, maka dato sia kan do. Oh wak deno. Iya. Elong ijo lo lagu bugis na Roma Irama begadang. Oh begadang. Iya. Mak doja aja mak doja. Tenteng Ya kode gaga gunana. Tenteng. Buat di matuli mak doja ki. Iya. Ko engka pareluna. Karo. Ya, Puratoni. Purani. Iya. Iga sih Berendi Siding. Berendi Siding. Salam buat teman-teman yang ada di Baru. Terutama yang kena seku Desa Pujananting. Iya. Salam juga buat Wak Denu. Iya, seleto lo kakuide. Kapan ada lagi video barunya? Insyaallah tata jeta jemui. Iya, teh puni tinggal tayang kamani di. Iya. Kasih nasenge. Ajai Dawati SH. Iya. Request kak lagu tak Mapo Jilino Akhera. Iya. Idi mirondri engkai atiku urapangiulang mata pak rika lemeku Puratoni. Ya roh. Kasih pale wadenu he. Iya, kasih. Busuk nando kalong maka dai. Bungsu. Oh, Bungsu channel. Iya. Sehat mana mua ki gatu? Alhamdulillah. Nah, sengit ta sehat ndo. Alhamdulillah sehat midi. Nah, ita ro kede manang kama kuro kedo nu. Sehat mana muko gatu. Sadar ko kana. Alhamdulillah sehat mi. 100% sadar. Kampen do. Suardi Suwa. Suardi Suwa. Paja ni kak jam bawa denu ku iritasi Alhamdulillah Pak Jatoni. Ku si wirisalo mak kukuange. Adek satu kakak pura-pura nai. Iya. Iga sih. Ahmadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendatang baru nih Wak Denu. Oh pendatang baru ya, selamat bergabung di. Boleh pare-pare. Ya wargana pare-pare. Selamat toki menonton marang kalinga. Tentu tuku acara Iga Karaoke Live.
Nah pancar luas kami pula ku Jalan Semangka nomor asara Pulau 5A Bungi Lalak Bata, Kecamatan Tanah Teri Laut, Kabupaten Baru. Iya, Kasih bungsu channel Iya. lewat Paimang. maka dah. Alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah nasiku pada sehat mungkin. Iya. Iya, kampai tando Muhammad Fauzan. Oh puang. Iya. Semoga puang. Oh buang. Oh iya, buang. Semoga studio Iga Radio sukses selalu. Amin. Maka Terima topa kasih. Paimang Idi. Iya, sini nato naseng angkai marengkali nga menonton. Mamuarek tuering nga galak-galare nga disi-disi nga japa-japanan nia dalek ibu Iya. karang dalek halalak nah mega. Amin. Akbar Bar. Pak Denu. Iya. Agar Pak Burana kok jambak-jambak ki. Agar roge Pak Burana kok jambak-jambak ki. Ajak Mandre. Oh iya. Apa aga selalu menjambang aku dek kamu Andre. Oh, iya, Nah, maku miro. Isenge. Atau jampe Wah, dek na lulu mi atun do. Ajak mak kada-kada. Oh, iya. Ya miro ba solusina. Jak mo Andre. Jatandre. Iko dek na kana di mutayan dek tonan. Iya, lanjut sindo. Ya Miro. Ya. Itu mikro Oh, jolo. angke miro lo. Iya, taja si jolo komen. Oh, iya jadi pakai los jolong kotai. Iya. Iga na kelong. Angkai matu cikali Cekali Iya. Boleh. Tega ni cekali. Angkani lo tak tasadia ta Makedai kehilangan. Kehilangan. Desa kedagahan nalenya Agan nalenya. Potona kapang. Oh iya, potona. Jadi Tekani taja kah? tajang cekali Oh, cekali. Sandro. Gani. Dek sika apa no ni monitor rekor saliwang indo. Mangkring kali nga matawi pakai YouTube. Dek to kapa. Iya. Oh. Oke kape mo. Oh iya, pada ni jolok kada kota sadia ni lon ilaleng. Sambil naseng ubaca to Dewi Bandi maka da owak denu elong kak nasel laguna terhanyut dalam kemesraan. Terhanyut dalam kemesraan. Iya, aku ratoni di elona Iya, terhanyut akani dalam cikali awak denu. kemesraan. Oke nih. Ya kok mak itu selamat nih. Mareng kali nga.
kasih. Awe, asipak na seding. Wak Sandro ya rega cekali melong ina selon na Romai Rama makedai kehilangan. Indok Maka Indok. Boleh kak saper na palanya Wak Sandro. Iya, lanjut sindok di. Iya. Anak sebab searek-arek sita maka dah tega nih mapamulana sengona Dewi Dandi. Iya. Wak denu elong akakna selaguna terhanyut dalam kemesraan purani anak welo di. Iya. Si Polo angkatnya sengaja Idawati SH. Maka Tega dai. Wak Sandro angkat itu nama kelo-kelo. Iya. Katanya sesuar disua. Kirim salam wak denu si bawain dok kalong poleku tawau. Iya. Sela tadi. Iya Sungai Balung. Oh sungai. Heeh. Muhammad Mahardika. Madandika. Ramadan Dika. Wadeno. Iya. Elong ngekak lagu na rantena beneku. Rantena beneku usese nialeku mewakik si candring idi tongengandri. Ya. Purani. Ika pindo. Nurul Pea. Nurul Pea kasih paringan Nurul Pea. Awe mantap sasan. Makin atas si polo-polo makanya deh. Nulek apa makanya mantap siseng. Oh iya. Iya kasih naseng haja Idawati SH. Mantap suaranya Wak Sandro makutongang. iya, Mantap tonges Iya Yusbar RS Kin. Minta lagunya Ditinggal Istri. Ditinggal istri. Nasalai nak beneku. Salai lo bontang. Tadi magelo na bang kumis tuh. Andre dese apa Elona bisa nasenge ditinggal istri Iya beratoni. Kasih Muhammad Fauzan. Semoga wak denuk si Baindok Kalong. Si jodoi. Deh. Mana kak? Endok tapi mak domba ron endok. Magi pale. Masih lekas sedih. Makanya DP aga. Sehat selalu dan diberi umur panjang. Amin. Iya. Kasih naseng aja Idawati. Makanya akan dok. Angkani tarun tu Indok Kalong ya nak biange Wak Sandro. Angkani pori kantong. Iya Dewi Dandi. Elok mopi sedih mangkalinge Wak Sandro. Wih, Cina apa sih matu? Kayak istirahat mi lo Wak Sandro. Iya. Bungsu Channel. Oh Wak denuk. Iya. Tega nih film kelanjutan Mataru Maranang. Insyaallah tata aja nih di. Iya. Dek sabak. Iya kasih nasenge Bu Hari Mendrong. Sumangat pas seding. Elonge wak denu. Indok Kalong ya. Iya mas sumangat tongang apalagi reke pakai kelonge. Masuk sumangat toh? Iya, jadi ipake lo sinaseng lo wak gola. Ke wak gola di? Elo malelona. Malangin naseng elona nalawe naseng Andi lala. Iya, balo cindra. Angkani kan dok taruntu. Kani he. Kani ka? Kani. Oh. Iya. Ya tadi. Balo cindra anu neren do akar makada haus mak disco itu namparan no tuak gola kompak disco kan Kani. Iya naro biasa iya nasete selina nah morengi wak gola jadi sini nasadagare selamat maneki Mareng kalinga.
sadi mondrori lupa nge ya. Oh putri tunggal tuh Oh, Pak. putri tunggal nih. Iya. Ya memuari rekena andi lala putri tunggal silongi naseng. Indok Sadi terhibur ih. Oh mak joget-joget nih Ya, di lala. mak kumana topa naseng. Sini naseng kemarin kali nggak menonton. Tegi naseng kemarin kali nggak maku kue. Ya, sampai kayak kutu elona nostalgia. Nostalgia. Nol. Makanya kisah di nostalgia. Aku meto apa nama kita? Nostalgia. Nostalgia. Nos. Oh nos. Nos. Caca nih nostalgia. Oh ya. Nostalgia. Kan itu tapi si ite versi nol londo. Nostalgia di. Ite versi aku tuh. Roma-Rama. Engka tuh ya narone se Roma-Rama do. Oh Roma-Rama nadi. Iya. Kani. Dua kerondo pasak dua jadi gampang musil lima tundo. Iya. Tiga itu gaya deh. Tenir. Dua naik tak kerondo makeda nostalgia kak. Ya pasak dua indok iya muar kape ya mau nak ndok to kasih indokku. Kurani. Iya, selamat manaki mareng kali ngasadagar. Kena ngambok saguni si bawa kilona nostalgia. Iya. Cerita lama tentang asmara dua manusia menjalin cinta, awal bahagia berujung duka, terhempas terdampar bahtieranya. Hancurlah, sirnalah cita-cita. Setelah lama masa berpisah, tiada terduga kini berjumpa, bertemu muka, bertatap mata. Berdebar, bergetar tali jiwa, terkenang, terbayang nostalgia. Sejuta rasa merasuk jiwa, berkecamuk dalam dada. Keluh dan kaku serasa lidah, tak mampu untuk berkata. Namun sinar mata tiada mungkin berdusta, seakan-akan membuka semua rahasia. Cerita lama tentang asmara dua manusia menjalin cinta, awal bahagia berujung duka.
terhempas, terdampar terayat. Hancurlah sinalah cita-cita. Setelah lama masa berpisah, tiada terduga kini berjumpa, bertemu muka, bertatap mata, berdebar, bergetar tali jiwa, terkenang, terbayang nostalgia. Sejuta rasa merasuk jiwa, berkecamuk dalam dada. Keluh dan kaku serasa lidah, tak mampu untuk berkata. Namun sinar mata tiada mungkin berdusta, seakan-akan membuka semua rahasia. Cerita lama tentang asmara, dua manusia menjalin cinta. Awal bahagia berujung duka, terhempas, terdampar tak terayat. Hancurlah, sirnalah cita-cita. Setelah lama masa berpisah, tiada terduga kini berjumpa, bertemu muka mata, terhempas, terdampar baterainya. Hancurlah, sirnalah cita-cita. Berdebar, bergetar tali jiwa, terkenang, terbayang nostalgia. Berdebar, bergetar tali jiwa, terkenang, terbayang bergetar, terkenang nostalgia. Indo. Wak denuk kampak kurang ona. Ya tapi? rumah kedana Lalu kain Indo. Kedah kan rohan. Iya Indo ipat terus jam-jamange. Nasabak waktu ke studio 40 ni di menit salah tete asera. Mamu arek waktu pakai ke studio
Dek nasi salam mega sebab tu nak pakai sodagar. Iya makutong indok. Iya. Jadi lanjut si Jolo Lanjut si di. baca komenna. Iya akan narondok komenna. Letutnya na Letut Bu Hari Menrong di. Bu Hari Menrok kan? Maka dari sumangat pas di ngelon awak denuk. Oh. Si Baindok kalau. Iya. Iya, berarti Fatmawati Fatma sih. Iya. Selamat malam wak denuk indok kalau. Selamat malam toh Fatma. Sehat selalu. Alhamdulillah. Indok kalau si makelong. Iya, tajen-tajen ni jolo di. Ni, matu koi letak berat aja ange. Indok kalau silah pakai long. Manuk kap. Usure mamekok mana manuk lo. Kedai ko manuk mekok mana koko subui. Indok kalau make long. Motok silengam ya tahu. Iya kampan dok. Ahmadi. Assalamualaikum wak denuk indok kalau. Waalaikumsalam. Taputar ngak laguna bagai ranting kering. Bagai ranting kering. Oh iya. Tajen-tajen ni jolo di. Suar di suak. Golok pa elona wa gola. Boy ya metona ku gola jak mak kada-kada. Balo Cindra. Iya. Haja Idawati. Iya nai. Aslina pakai lona iga radio. Mantap suaranya. Apalagi goyangnya. Kegai pole nasa wak gola napa mumpa. Mompo kuro tau Nang kami tu bahasa mumpa Oh, Indo. kata. Jadi jak tasota. Engkau tu makada mumpa, kata makada mompo, kata makada jumpa. Jadi ya tu cerita mega rupa-rupana. Tapi pada-pada mah betuan. Pada betuana. Iya. Iya. Pak do bolok inaseng, Pak do bolok memang ni naseng makelong. Oh iya insyaallah taje-taje nih. Pokoknya alena si matu barempengi. Ya kasih nasengnya dok. Al Badrullah. Iya. Pak Amir kak pale ya seng wak gola. Wih. Mana ke Pak Amir? Iya nah. Ya mah tuh nampe nih sekasih. Mas Amir. Pak Amir ya memang ya metoma. Mantap suaranya si kampung. Weh si kampung mi Pak Amir silo Al Badrullah ding. Iya, nanape nih sekedar wak gola Pak ya roh. Kasih nasenge Erlan. Kualitas video masih perlu ditingkatkan. Ya insyaallah boleh ku ya nona. Terima kasih to masuk kata di. Iya. Makuni roh karena tuh tingkatan cek kita itu saudagar tapi ya mudah-mudahan rekena angka ki puas si bawa naseng anu tapi insyaallah Pastina kamu tuh makan jahe di. Iya, Dewi Dandi. Mantap banget. Oh, buah ager tuh buah banget. Banget ya roh. Banget makan jak lade. Oh, makan jak lade. Ya, wak denuk itu makan jak lade. Nah. Virus Pina. Oh, wak denuk. Iya. Aga judulna peletak ku pasak mandal ero wetu dari Bali. Oh, boleh ku Bali. Beli angin Indo. Oh, virus Pina di. Boleh ku Bali. Oh. Agak judulna. Judulna. Sambungan nama mereka mataru-taru si Maranang. Tapi partnenah kode usalai. Tapi dia pernah tayang jolo. Dia pernah tayang. Alhamdulillah tepuni itu biasa Bu Iya, katoni Junaidi saja. Oh, Junaidi saja. Wak deno. Iya. Request ke lagunya abot tinggal mama teh aku. Sama namu ira-ira rila lengatiku. Purani. Iya. Cik de nami. Emakku metomir dapat siare Junaidi saja kasih Kenapa waktu minggu depan live-nya nggak kelihatan muka tak? Oh, apa saliwengi yang gota mak karokeng? Iya. Ya, aku saliu mak joget-joget. Ibu koriki jolo. Iya, kampana sendo? Aja Waliana. Aja Waliana maka tosi ku cempai segeri ya. Pendatang baru kak kasih wak dino si Indo Kalong. Baru datang nih. Iya, selamat toki menonton Ibu Aji Waliana. Kok perlu surutnya menonton Ibu Aji Tati? Iya. Ya aku cempai segeri. Si Bapak Haji Gasing. Suar di sua. Tegi mondro wak deno ko baru. Oh, Desa Lalak Batah, Kecamatan Taneteri Lauk, Kabupaten Baru. Wirisalo. Iya, kok maku itu ndok? Iya. Ipake lo sinasa jolo anggota-anggota Iya, anggota Saliwang.
angke nase wak gola di. Wak dagar. Dek senge ake kelon nasi wak gola. Ya. Hah? Mana ka anu elo nga makusir lo nelo wak gola. Galo ikapang Gale ga. Oke nih. Iya. Kan nih. Jadi nako makitu selama mana ki mareng kalinga Iya. engkau moga deceku pole wak gola.
Indok. Ye. Ye labek sina sengon nak kelong. Mati tengah laleng ngireke ngelon na wakola. Ya. Ya ron nak na sama kedai engkamu gade ceku. Ye amat dampak sodagar. Nasaba onak reke na pake makelong wakola kue. Lo BI. Kareke masalah cek dek. Iya. Insyaallah mudah-mudahan na sematuk magelok ni paringang baca-baca tolong doa anu Komen-komen nadi. Iya, jak mene suruh jam-jam anu. Berarti kasih nasang lanjut si nasang rodna komen-komen naku channel na Iga Radio baru katoi retu ni tei kon naro tega ni oh ya kaniku Kumaros. Albadrullah Albadrullah Wak gola si tarem makelong. Asen do, TKI memang tu. Waduh, Albadrullah. Wak gola. Oh. Si tarem betuan si tarem makelong wak. Ama Badrullah. apa pure nak makada Pak Amir kapale ya wak gola. Mantap suaranya berarti Haji Megawati si Olondo. Makada awe kanjak paset dingesak dana wak gola kelong inaseng andalana naseng andi lala. Terima kasih naseng wa mak joget ni naseng andi lala mangkalingai kelong andalana. Oh, menrek ya sih. Erlan ibu ratonyo na erondo. Iya. Tega sih. Ya si nasenge Junaidi ndok. Junaidi saja wa denu. Request kak nasenge lonna habotingan nu pratonyo na erodi. Oh ya Puratoni, Haji Waliana Puratoni, Suardi Suwa, te monro denu Puratoni, ya cocok nih Ronando. Cocok nih. Ya tapi dek tabaco nana Haji Mega jadi makanya itu. Riase. Oh main riase. Matan resena tu kan Rona. Iya. Matan resena Rona tu Haji Mega. Ya narona di wa gola sinaseng tare makelong wa. Oh, tareng. Agak metum baca na iko. Tareng. Wendo wa gola sinasa tare makelo purani tapi mate lalengi. Iya. Haji Waliana wa denu. Ye. Suro sinaseng wa Sandro makelong cicepa elongugi. Karo tantanga wa Sandro sadia ki tantanga pole ke Bu Haji Waliana. Isura si makelo ciceng. Kampana senge Suardi Suwa. Makada. Elongi jolok laguna anak Bambong. Anak Bambong. Iya. Ya, Kani matu. Oh, kani matu. Iya. Iya. Katoni naseng Ahmad Made. Makada Ahmad Made. Sehat-sehat ki wak deno. Iya, insyaallah mudah-mudahan sehat-sehat Kak, sehat-sehat toki di. Sehat kita pada sehat. Nang kaki nasa tetap si Purio si Purno. Nang kasih runtuk matuk si si Tarupa di. Iya. Mudah-mudahan angkatnya naseng Ahmad Fajar. Maka assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Wak Sandro maka nih. Ajolo. Oh ya, sementara nasenge nasapat-sapatin nasendok kalong. Ya. Kelong-kelonge nasaba naperikin na ita-ita. Agar rumah tu judul elona Wak Sandro. Idi Nasabari. Iya, nasaba kelong ugi nalo Ibu Haji Waliana. Pesanin nasapa-sapa lo indok kalong. Ye, jadi lo ke kusini nasa sodagar remaneng, angkai mareng kalinga, namun nasa menonton. Ye, mudah-mudahan nasa kamana kita terhibur Mario Renu macawa-cawa, nasa baik itu cawa-cawa indo. Di samping reke kesehatan, di teman tadi Pak Burah malolo pulana ki. Kok kaki macawa-cawa ke petak pulo sesos ini. Yang penting jangan majak tosi macawala ada kodek maka mencacawai. Pedek malolo tosi gitu. Pedek malolo tosi. Iya tapi mata selem atu bali bolano la turun nama anak bali bolano keda magir bali bolai. Gimana kaki macawa tutu seding. Alena miku bolai. Jadi nasabak itu do telai Mario Renu. Betuana rekena kesehatan tolo kaku pikirange ya rekau tae.
Nasabak ko penuh memori nau ta endo. Aku tahun itu biasa rekene ero pikirannya dek noleh stabil. Ya ko penuh memori na. Betuana reke si usa pikirannya kuro. Coba-coba mimi te megalak de urusana megalak de pikiranna. Biasa reke tulita kajen dek na fokus. Ko itana. Iya wa cerita tuh pamait apa tuh matak deh. Aga. Dek kanang kali ingat tuh namu pawe. Nasabak dek na fokus. Ya na tuh telah error ni memori otakna. Lain naik pikir. Ya kok kui reke nganu endo aplikasi na error makro gampang hapus. Tapi kok otak na rekeng error. Dek noleh hapus. Mawatang ya naro perlu hiburan. Perlu hiburan nasabak ya ko mapikir iki megalade. Biasana tuh masih satu rekeng error memori no ta idi nasabari ndo. Idi nasabari. Iya idi nasabari. Sapa-saparang ikutu gae. Nasaba manuto nak lobe ti jen napai na setua paringang. Ya. Angkani kalau nendo. Oh iya, ko makitu sadagar selamat mana ni? Mareng kalinga.
kasih. Awen do akan nona Wak Sandro di pura makelong na jawab pinasa tantangan na Ibu Aji Waliana makelong ilon na idik na sabari pole Hendra KDI. Jadi makin dok. tapoda sadagare kamu pinasa mareng kalinga makukuang Oh iya, mudah-mudahan kampi marang kalinga. si bawa manontong Iya. kamu pi channel na kampi Ida dok kampi Radio. he. Ake anggota-anggota mana nge kamana mupi? Oh iya. Jadi betuana Ahmad Pajar ona terakhir dindo. Makada assalamualaikum. Iya, jadi lanjut sih ku Nur Hidayah. Wak deno Iya. purani ikelong mengejar badai. Oh, dek paro. Iya. Ya Cina pinsal lah. Iya. Katoni Bungsu Channel. Bungsu Channel. Request kak alo siri polo 2 indok kalong. Iya. Sahabat jadi kelona nasengin nak mengejar badai. Percuma ku berdayung di air yang deras, percuma berlayar. Karo Oh, iya. Purani. Iya Purani di Nur Hidayat. Berarti lanjut sih anti Iya. laju. Assalamualaikum Wak Deno. Kelongannya lo endo alo siri polo 2 he. Oh alo siri polo 2 di. Agaro. Uri panca. Caji rilino. Iya. Agak siro. Dewi singin aku Dewi ta lirik. Oh ya makero. Iya. Puratoni. Aja Idawati. Macam apa lek make lo ngugi Wak Sandro? Anu lo ndok anti laju. Oh assalamualaikum Wak Deno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji Idawati SH. Iya. Macam apa lek makilong ugi na sa Wak Sandro. Ndo kami to kan ase sa Wak Sandro na lamaneng. Nah ugi tede tu Wak Sandro. Iya, ugi nambak to. Dandu nambak to. Pokoknya sini na kelong-kelonge. Iya. Dek patu mangkaling elong-elong mandarna, elong mangkasa na Wak Sandro. Oh maca to. Dede, nasaribat tamalet birita tuh. Iya. Igapi. Iya. Haji Waliana. Mantap suaranya Wak Sandro. Tambah-tambahi sambalu. Tambah-tambahi sambalu. Iya. Cina pasti matu. Kasih nasi suar di sua. Oh, Wak Denu. Iya. Engka gasa kampok binu aku baru si bawa pali Engka. Ya kok binuang takalasi jembatange capak na jembatange olah belok kanan ki ko polease ki belok kiri ko poleawa menre paciro jolenge olo na papaciro lawampang binuang bera ya mana ndro aku pali kutosi Pak Biri lo kata endo Pak Biri iya Pak Biri daerah takalesi toma koro pali tosi belok no tosi tahu yawa anai semana tuh ada no kelok anu ekoro aja maka dah elong kelonge anu kampung-kampunge kampung-kampunge iya jadi makumiro naseng komen-komen nadi iya komen-komenan naseng si bawa nasa makutana kedeng kakana setelah kampung binuang angka iya serpe mana nih bera lawampang
Perbatasan na sebera na lawampang ya binuan na kuro tengah-tenganan do. Iya, Ko materu ki belok kanan ra batu lapak tu na tuju silo tompo. Oh, boleh ki korodo? Boleh ki. Iya, tu bisa bawan do. Masuknya. Iya. Iya, jadi mudah-mudahan na sekamana kita terhibur. Na sebab tete 10 tonin do. Lewat Iya. 7 menit. Magi tu na sengai ambok saguni. Ya, jika manong pinasa. Jangan makan pai lotak ambok saguni. Ya kelong aga tu kira-kira. Jaka kampa kelong. Elek kelong-kelong. Mamuaret to si putoton do. Karo besana parang kalingan awak denuk di. Dah apa kalingan ya? Iya naro. Makan nih he. Mamuaret to si putoto. Iya aja lo. Taman nih mai kani he. Iya ambok saguni naseng melongi kelonna mamuare Si to si putoto. putoto. Iya.
tosi salah akata narapi matoat tak mati te papojita papojikur di andri te gagal kasih bata-batana. Deh. Masih Pak manis dingelong. Iya Indo. Iya. Labet nyo nak sek di kelong. Na kelongon na ambok saguni. Ambok saguni. Maka dama muar si putoto. Iya. Ana sebab manutoni wetu tetek 10 ni liwet Indo. Iya. Jadi hari ini nasa sek di kelo pacapuran saudagare. Oh iya. Iya. Ya naron nak mengejar badai Indo. Mengajar badai di. Sebagai nasa ngelo pacapur ngasir untuk keta kulaleng carana iga karaoke live. Iya. Jadi sekaligus masih mani Dindo. Masih mani. Iya dampet ima raja ku sini nang kemereng kalinga. Iya kong kada ada tapa salah. Ya rega tempa limbang. Pamaraja bonga ki. Iya maku tongeng Indo tapi bonga-bonga itu je perlalengati widi. Iya. Mamuarek reke mantaji hiburang ilo kakwidi manang. Insyaallah siruntumu gitu naseng. Ku weni ahak paimang. Iya. Ku acara pada-padai. Si bagu lomba pada-pada tentu naku. Aro pulana pito macuk ke enang FM Iga Radio. Radiona. Saudagar Iga. Jadi masih manindo iya wadenu. Iya Indok Kalong. Masih mapole parang kalingat tamaneng. Ibali bare seleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percuma ku berdayung di air yang deras, percuma bersampai di lautan luas, percuma mendayung pulau asmara. Berjuta kata rayu membujuk cintamu, hentikan murkamu membakar hatiku, hentikan berdosa sungguh berdosa. Cukup ku mengalah agar tak berpisah, namun